Semina ya matuko ane ase kanisa ya Redeemed Gospel imemo chokeroka ni golitko lyalero semina yo yabake wika omoelyo asikolende baba gosemia abayiboli kweneke bunankolinda balebo ikirano abana babo chinga kiechiga cherusa osanganingeta senikandizi TV ni gobaruge kulege tindi gocha ase abangina abagendete ne chimbwa cyogosara abana banyaruka asbane kebuna ni gobabeire gusalia amagima y'abanabo. Kwa majina naitwa Pastor Medina Enos wa Redeemed Gospel Church Keroka. Tumekuwa na mkutano ya wamama kuanzia tarehe 16 mwezi wa 4 ambayo inakamilika siku ya leo. Tumekuwa na wamama kutoka kila mahali na ninashukuru Mungu sana. Kero muigura mukutano nge bunoyo iga habaga kakabange na libaga irinde banyari gocha so mahorokereria yaiga. Naitwa Pastor Josephine Isaboke kutoka Crisco Church Chemelil. Ngependa kusungumza na familia hasa kwa wakati wa likizo ambao watoto wamefunga shule na wamerudi nyumbani. Shetani ameinukia familia na kuna shida na vita katika familia. Ninaomba chenye kitatuokoa kitatusaidia familia, simukimbilie Yesu. Mama mkue taa ya nyumbani, mulinde watoto kwa maombi, na wazee kila mtu afanye majukumu yake kwa familia, na watoto watii wazazi. Watoto mbarikiwe na mtulie katika nyumbani, mtulie kusaidia wazazi, na mtafute Mungu na muende makanisani. Erusa ya Isira koera abayiboli gonko basemianga abana bao neta keirumanya abasani babo mbarabi amatuka atomenyete nigara amabe mono Saitani oyosorera abana baoncho kirepi manyo omwana onga yatara chinsa koira na gocha nyomba nchiri chiechi mono mu advice bakora omokia ase school abana abaiseke ba advice mama yebu na bakomenya amaruweire na arororo na baranyoro borito bwa mapema eyi tatakiri asense etomenyete nero abayibori tutakikaransti na abana baito nigera abegento kyobosoku ne kyogokumya ese genjo abana bo generation ya mambia omwana omumura nero tari gotigumaega abana bamura Saitani osoirororo rero abangina mwigwete na bagakanga abana baito igo bakari konyoma na abamura asa abamura abaiseka asa abaiseke bono nebirero toro tokomorera Nyasaye gakeroka tokobori Nyasaye bakonyoma na igo ngaitora arusie generation ya mambia gosege sasi kya mambia abayibori kwanira abana baino motari gotwara bosoku bonde esengenje ngakiene ngakiyomwari tomenyete ba advice buna ba kunyara komenya. Nitaenda kuongea juu ya wasichana kutiwa tohara. Ni jambo ambalo limeadhiri haswa sehemu ya Kisii sana. Unapata kwamba wazazi ikifika ni wakati fulani, wakati wa likizo, wanapeleka wasichana wao kutiwa tohara, na ni jambo ambalo linaleta madhara makubwa hasa kwa hawa wasichana. Jambo la kwanza ni tutaangalia afya ya huyu msichana haswa ikifika wakati wa kujifungua. Unapata kwamba wasichana hawa wanakuwa na shida kipindi cha kujifungua. So ni jambo ambalo sisi kama kanisa, sisi kama wamama na sisi kama jamii ya Kisii tunalikata na tunalikana katika jina la Yesu Kristo. Na wasichana hawa wanapotiwa tohara, jambo lingine unapata kwamba wanatumia vyombo ambavyo ni vya kitambo kama nyembe, razor blades, and they share. Na wanaposhare these razor blades unapata kwamba kuna magonjwa ya kuambukizana. So tunakataa jambo hili la kutiwa tohara katikati yetu, katikati ya watu wetu na katika